kubor nakaslem jong unong san hima. MLE kamausan ram uba Olan Singh Sun habaya keren merkilat pathai kubor mentakasngi ke kendai terik jembang anajar arpulai ula ong bu ukwa baka jingshna ye kelat jingyada na ke jingbam kawa umngi ye ke kendo na kasnong balat dangar bat ki wei pat ki ban long ki ba he bat ki ba biang amdai ban sulong ku ba maramon lamar kawa umngi ka penjat kam tam ha ka porliur porslam uba ulan ubalong ru kumuwaini ki officer uba shempang bala songthaj na kakam ulong bagani ka jaka baka wa umngi ka tenra kan haban longkum ke macro watershed ulong banalor ka jingshna ikila jingyada don kamru sa ka jing start tenrai kata ban thung de ki jaj se ki ban ngam shadu shatrai jong ka wa ulong ru ba kini ki se kinyale ban bat ye ka bor tenra jong ka bat menta dang up se ka kaipot no menteri badai khmi ye ka tranat water resources uba coming one umbon halor kini ka jingpen krek ban shna hadin ka jingwan jurip lang jong ki dangshen ya ki ki shnong ki bala sakta hakawa Ketu ke kawa umi kabuyai lemba kawa umi kabuyai kabakam sipi jimbam kadi nadu namina nong disiar nanta tete sibalat nanta tete hiar shalal kan ketu agajisya kilale ka treatment mengi ketu misim ku ke makro terset momo makro terset di kilale ka treatment ban divert ya ketu ya ka velocity ke batur shan nong disiar ke bal direct ke velocity ke tur direct shan nong disiar buat sia nampu nong disiar buat balak tinggal kila na Brahmaputra boat itu ke diversion canal yo tenre namar ba kambiang ka strength na ka structure jeng tu diversion mas bam itu structure tu ka operative habagaya thuli ka jing khya jeng ka velocity ka tangtuna tekan banang ra ya kalau ke velocity banang jo tekan na mas pra tu ka tanra sedon ya ka nong disiar itu ka bang men nong disiar sebalat nata terlihat istilah bani. Terkidam ki structure ki bangi, kiba yeshna tandri nga iba kindi structure bano permanent balong solve ya ka problem jeng tu ka jingbam te menane ya lay minister malu ke jing lay minister menai kolomba mga ba pius ng era nikor ba minister jeng water resource besar koming pon tegajing tumo yung golongban lay golongban yo ka first hand knowledge banno bantip kai gataga wami kai gataga danga ke jimbamo kenang ba undia kendo ngilik lay putri kenang ba undia kendo ba union minister bon one string kajing lay yung golong undai ba kai ka skim ngilik ni mara skim min kular mara skim kajing tumo golong ba kai ka knowledge bodon kai ka jingse ka jiyo i yo un brief ka meeting yo union minister kai bungi din le tadin mo liya discuss bar minister tu minister yo lomba kamlo manle ko mo por bladet bansishna malmala ya i structure tu mantang la don kam biga ban treat sendan ya to jimbo nadu non disiar umpung shadu kapal shadu mana po bala ka dispak keluar tu ngai kadang sito menilai itu ga dari kejimbang itu kuat dia ngakemen kai ke minister dia keren ber union minister tiga ga hadir lawan union minister sitrik kai ke boleh keren yang lebih baik tengah ngampat ya kendo ya dan sen nasi kendo kai ga outcome juga meeting ka kai jing jumbo minister siaga union minister kumno ile tu show sebagai engineer kai ga plan kumno kumnogin sinai ya structure iba yadan o sundan permanently ngi jiba munjo ne ba umi Wang il bagi sistem kita develop dan kerja persiapan sangka like teru kata agreement brom boat dengan motor sources. Lagi iba nak pos pak kita ki brio ki kelap power kelap petno ya kada ko ching shos air polior kata. Kai ba kata ka chung ki ki idea ki ba ki mut banle kenang ba dia dai ke chung bang. Long ka nga ka jikpai jonga ko no ko ni haban pai na duwa mi
hai ke direction kan ya ngan hapan pai baga direction berbor kam di bentur segisno lada ka direction ke velocity juga katur direct direction berkatu ka embang meng ka arrest ka velocity ham tu kijing tua kan tenaga kata dong yang hapan pai bang syano ban yalam ka velocity kan ya syano tengidul kamu nomor kan ka traditional knowledge wi di bedon ke jingnang di start du bari ka don kuno bunya daya ki kijing bang bi dua tengih thong de kisi dong de bang kisi ki jaisi ki don jai species ki biar de ba ka jing thui kisi ka de bang thong hajrong nadu ka bet anti nadu nanti natrai ni hab thong ki strip condition ki la dengi don itu ka velocity ki arrest no gitu ki velocity ka slow kerja suki tekatu ka velocity pada na pedeng pada kaya la yung shiti shopalasti ni hab perpin na baro yang ka Kemudian mau kita cek sekila trip diversion. Ka kiada ya ka jimbam ka stabilize ka khando ki perskam me khando plus ki arrest ka velocity tega slow no ka velocity tega jimbam kan na ka jimbam Kemudian mentah kita ngapa kermen ba ka Brahmaputra boat hadin bo minister lo brief tu na try kan consider ka sanction di kata min patla mau beli ki engineer kan hab pandang sina te ka plan estimate mending bagi ladon Mereka memilih film kasu structure project. bare tu kan sia ka jojo te silong ka bare kamu ta gaman ka jojo te